Ka Federation of Piggery Farmers of Meghalaya haka arpun rio terek Jemang. Kalalit banyak kendu ya Menteri ke Khuborjylla berdipet ya ketenan Animal Husbandry and Veterinary baksan Khubor halor ka jing bakum ki Nongri Sniang ke Jylla ki ya kendu na Khubor. Habakran sikira pathai Khubor hadirin ke jing ya kendu badu Menteri Sarkar na kaliang chairman ke kenhun ba Prosper Dorpang ulaong ba ka jingwan jengki kalong ban yakran halor kalun ke baki shim na ki bank na du kasnam arjar arpulai namar ba hadirin bakila shim ya kalun kila Shem jing ban siu namar ki Sniang ki bakiri baro kila yap lut klem don weiru ba kumtak lawan ra jing ki ban siu kila ya kalun kila ong ru ka jing baki ya kendu ka di namar ka jing wan ki Sniang na shabar ka Jylla namar ki nong thit kim shem lawan thit Sniang shu na ki trai Jylla bun ki thit bet na ki ni ki bar Jylla hakador ka baduna. Nakaliang UMLE juga mau kenro ba bante dor lingdo ubalawan senran lang ulaong ba kajingwan kisniang na syabar ke Jylla amtang ba ka pendunaya ka dor hendrai kawan ra lang ru lamba de kijing pang flu dena kanika daw babun kisniang trai Jylla ki yopang kumta ulaong ba kajing kren badu menteri kalong ka basngau tenat namar nakaliang jeng ulaong ba unsa khot de kajing lang ya baro hakatayo ka baningkong jang ubenai Jylla.